Dobro mi došli, prijatelji. Ja sam Miroslav i danas ćemo da pravimo dva recepta. Klasične palačinke i palačinka torta. Za palačinke treba će vam 300 g brašna, 750 ml mleka, 2 kašike šećera, kašika vanile, 4 kašike istopljenog putera, 3 jaja i kašičica soli. Počet ćemo tako što ćemo dodati so u brašno, dodajte šećer i onda to zamešajte. Sipajte mleko. Dodajte 3 jaja. Dodajte istopljeni puter i vanilu. I sve to zamešajte sa mikserom na najvećoj brzini da nema grudvica od brašna. Stavite malo putera u tiganj i pustite da se otopi. Zatim sipajte jednu kutlaču smese u tiganj i ravnomerno je rasporedite po površini. Kuvajte oko 30 do 45 sekundi dok ivice ne postanu brown. Koristite spatulu da odvojite palačinku od tiganja. Onda samo malo protresite da znate da se odvojilo. Meni je ovako lakše da okrećem palačinke na drugu stranu i moji unuci obožavaju da gledaju to. Kada okrenete palačinku, kuvajte još jedno 30 sekundi. I onda prebacite u tanjir. I to ponovite do kraja. Ako vam ne ide od ruke da bacate palačinku, onda je okrenite samo sa spatulom. I to je to sa palačinkama, onda samo možete da ih uvijete i stavite unutra šta god želite. Možete da ih punite džemom, natelom, šećerom ili bez ičega. Sad ću da vam pokažem kako se pravi palačinka torta. Treba će vam 300 g krem sira, 100 g šećera u prahu, 150 ml vrhnje za šlag ili guste pavlake, 400 g jagoda, 200 g kupina, 300 g borovnica. Očistite jagode od petiljka. I secite na sitne kliške. Da napravimo fil, počnite sa krem sirom, dodajte šećer u prahu, dodajte vrhnje za šlag i sve to dobro zamešajte sa mikserom na najvećoj brzini. Odvojite 5 palačinki. Ja koristim kalup za pečenje i torte, a vi možete koju god posudu imate, samo da bude manje od palačinki.
Stavite posudu preko palačinki i isecite krajeve. Za tortu vam treba 8 palačinki. Uzmite 3 palačinke pa pokrite zidove činije u kome ćete da pravite i da palačinka viri napolje 1/3. Onda stavite prvu isečenu palačinku i to će vam biti prvi red. Onda sve to namažite sa 1/4 fila. Onda rasporedite jagode. I između jagoda stavite borovnice. I između svega toga stavite kupine. Ja stavljam jagode, borovnice i kupine, a vi ne morate. Vi možete da stavljate breskve, kajsije, šljive, šta god vi volite. Malo kasnije u videu pokazat ću vam kako da napravite sa džemom umjesto voća. I kad završite, ponovite to još 3 puta. Kada mažete zadnji red, ostavite samo malo fila za kraj. Presavite palačinke sa zidova unutra. I pokrite sa zadnjom isečenom palačinkom. Onda ono malo fila što vam je ostalo stavite na sredinu. I rasporedite voće odozgo. Kad sve završite, pokrite sa plastičnom folijom i ostavite najmanje 1 sat vremena u frižideru da se stegne. Evo da vam pokažem kako se pravi sa džemom umjesto voća. Znači isto kao i sa voćem, samo umjesto voća premažite džemom. Ja koristim džem od jagoda, a vi možete koji vi volite. Na kraju skinite kalup. I vidite kako je to predivno. Ovo je fantastična poslastica, pogotovo kad su vrući dani.
Ako volite, stavite malo šlaga preko. Uživaj. Nadam se da ste uživali u kuvanju sa mnom. Kliknite na like, a ako ste novi na ovom kanalu, kliknite subscribe. Hvala što ste gledali, pa da se vidimo sljedeći put. Prijatno.